Eyo bana betu tokubetana kabidilelo wa matuku dikumi na abidi angondwe wachitema bwatu etu kutendelela mu makulu etu wachiluba bumudichilela nonko bwa mamanyisha njamo kwamba kabidi jani ndi mwambi kapumbu mutamba mwambi wa mishoni idiba bikile ne presbyteria nonko ngasa ni ditalale bya kuditatu nzambi bikala nenu bonsu bwenu badi batuteleje mu chikondo echi mudine dia Kristo mukalenu wetu amen. Mamanisha tujambwane twamba unanuju mwakuibenye kujibako abo pano amona nuju mwakuto munu mwimana nunkwe pano amona nutomo abau bwabileje bwase bantu badindi sanka bwakwikala kumva kutendelela mu mwakulu wabo ngo abo mbwalo budi tama kunusengelela kubikondo byansi nonko bamalu amubantu tujamu ni jibunga mchitu bwa mwana etu Richard Antoine Kapeta Kazadi wakushiyana nebuloba matuku jigumini umwe mudi sambombo ja ngondwe wachite mwana etu Richard Kapeta Kazadi
mwikala mulombo di wa chisumbu cha chididi chidiba bikila na IDPS mu Canada West ku Calgary. Nonku ye menikiwa kubweja kapiji chisumbu lusekalu kadi bumudi njilo di ba pablo bonso baya wakushiyana neto musuka wende kisha mudikisha mwabu di bansantu bonso bikisha neto lombele bedi babeji fikal chikondo chaku kumbana bantu bonso mentu basha mundo machanza chanzambi nunku kumpala kwa twetu kulomba bwa nyuma bwa kubala kwa didi anzami ni tuimba musambu nunkupa shishe netu bale netu jungulula musangu umwe bwa lwebu netu enzo nunkwewu netu enzo nunku netuimbe musambu wa bantu bons bedinimikanda ya misambu netutangile musambu sambu di nomba bungu nomba makumi ya sambombo ni sambombo Yesu uji undombola Mungu netuimbe ni jisanga Ida, di, di,
bana betu dama na kuimba musambu bumuto akwamba netu lombe zambi bwa nyuma atulombole akangole michimo ya bantu mukubala kwa mukanda wa nzambi ne mukumvu kwa di kabidi mena nko tulomba tatu nzambi mufiki wa julu ni wa buloba ni wa bintu byonso bidi bikalangana mu tudi kumpal kwebe mujibedi tukubikila ba udi sanctioneto di sena lidiet kudi mbase nyuma webe atulombol balbitu kal tenza katuni balombo dibuku di nyuma webe byonso bidi patu mukubala kwa didi anzambi ukahule meseto nokangole michime ya ababa di mwakala ba jomvu na machabu kabiti na shomugudi jungulula di ye di peto mwa mundu mwa michime ya bantu bebe tutukulomba nunku mutindi ya Kristo mkalemu wetu amen. Bana banzambi netu bale mukanda wetu walelu udi mukanda mutumine mukanda wa Paul mufunjile benelomu chapitre 10 netu bala num verso mo chanan bwal ka tentukalana ni chikondo chile kubiamo bidi batu tekele batu be shetu susa tukese tutudimo kwa kaltambe didi anzambi mu chikos chikola bantu bumvochi na bwalo mu mwakulu wetu nungu tuli tubala mudine dia Kristo mu mukanda wa Paul mufunjile benelomu mu chapitre wa 10 tutubala num verso wende mwibidi kanu jifwanyikishi kumalu wa muchikondo echi kadinu andamuke kujikujumuna jamenshi yenu bumenshi mafya bwanwenu nushingulule mujidiso dia nzambi didi mpe didi jimusankisha ne didi jakane chishiki dingambulula mwabawu kanu jifanikishi kumalu amuchikondo echi kadinu andamuke kujikujumuna ja menshi yenu bumenshi mafya bwanwenu nushingulule mujidiso dia nzambi didi mpe didi jimusankisha ne didi jakane chishiki edindi dia nzambi amen. On va essayer aussi de lire en français pour ceux qui nous demandent chaque fois. Donc nous sommes obligés de les aider aussi. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, verset 2. Je vais lire au nom du Seigneur. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est la parole du Seigneur. Amen. Bana banzambi twakumva kubala kwa mukando wa nzambi twakamene tubale musango mutujingulule twakala tubala tuloka bidi ku chikondo chikabo bwate tukupeta ku chikondo chitu mwakokula atu kipi bwa bantu bumvudi ja nzambi bana betu
Boalu boalelu bujibena France bamba ne responsabilité personnelle ou responsabilité individuelle. Mono buko keshi bwa muntu ni muntu fa bwandi. Buko keshi bwa muntu fa bwandi. Responsabilité personnelle ou individuelle. Kadidi jetu jitu jinaji topika ujua mbane nuandamuke kujimuna jamenji yenu. Nuandamuke kujimuna jamenji yenu. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Chinji nguva na shikubi sanji mpinje baji kwetu kukongo. Anyi miabe miku abubeba na ba mwena kongo bonsu miabe tuji batanga laka. Ndi ntamba kumva bamba mji yeji mu chiaku idi chuku abu chamfalansi bamba ne changement de mentalité. Nye ujipolu mwabe usumwika la ufundile bena lo muchelmen wakaba fundile bwa chini magonga baka mwelanyi fajulu kwanda munu wamba bwa changement de mentalité na kwamba bwa mu ngakuidi ujibantu batamba kumva ujibantu na shikwetu kwaka munjila bajiba bigila bwa ba parlementaire debout abisu tutambani bintu bitu tumana kubinji jimbi. Tumana na shababi kumambile betu bakwabo bajibakula fa malu aja pita kwetu misango ya bungu bajibakulanu bwalu bwa changement de mentalité kwamba ne jikujumuna jamenji yenu kumenji mafia nuandamuke kujikujumuna jamenji yenu kumenji mafia. Bana betu lelu jileso no jetu jalelu didifa bwalu bwaji kujumuna jamenji. Kukujumuna jamenji kumenji mafia. Bana betu njimuswe kunuvuluija. Jishilanga na ja fanka chupa menji ne lunge nyi. Bwalu babungi tuji tutamba kubweja kashe bintu abi. Menji kichijuba bigila muvalansa na intelligence. Lunge nyi kiba di bamba ne sagesse. Bwalu nuva na shimukando wanzambu bamba ne diche na dia yehoa nchibangi di lucha lunge nyi. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Nungu lunge nyi ki sagesse. Menji mwane ujini menji mukalasa. Anlu au menji badi bakeba. Kadi lunge nyi nchife di chidinzambi upa muntu. La sagesse, c'est un don de Dieu. Akusukwamba na kadi bwalu bwetu lelu budifa bwalu bwa menji kukujumuna menji bwalu bwa bantu bajiba nyanguka mu menji bimwene mu bisumbu bijiba somba anyi mu bantu. La société parfois transforme quelqu'un, un individu. C'est la responsabilité personnelle ou individuelle. Momone bu kokeshi bwa muntu fanga yende. Nuanda muke kujimuna jamenji no mafia. Nuanda muke kujimuna jamenji no bumenji mafia. Bena Kongo kujimuna yimenji no. Bana betu matu kwa tudi tumona kwetu bantu bakula bwa éveil patriotique et changement de mentalité. Éveil patriotique ne changement de mentalité. Momone bantu bakula fa malua kuta lama kwa bumu bantu ani bumuntu ne di kujumuna jamenji. Chemani bwa chini bantu misango ya bungi bajibamba nangu moma na bajiba mwana bwane bikondu bishala kunyima nika jiluwa menji ato kufeta ni mubalomboji ni mumaigeleze mutu yaya ni mubalunda bantu bakunyanga menji abu ani bantu bakunyangu kamu menji abu simbitu jitumwana na shemene kwetu bamene kasambu gimpani kasambu gabi batubaka mona kujibana batubaka umvu kujibana to mona matukwa bijamu jibaleje bana benza munjila baja
Bio bia bisembi tutomene mbwalu bakumona bantu bakulumpa bavuma kwikala badineme ka mumenjabu kaba yibadineme ka nungubana byabo sibaji balondas kujijingo nga mumeso wa mwana mufano walo kujetoni chijanga lala. Jiku jimuka ja menji kumenji mafia. Diku jumuka ja menji mene kumenji mafia jimu chinis. En quoi consiste ce changement de mentalité? Essentiellement par la réaction de chaque individu au monde qui l'entoure et aux signaux que ce monde lui envoie. Nanga mubienze di bia bantu bia muntu ne muntu fabuloba kuji aba baji bamunyunguluke kimuji jiku jimuna jamenji jijimwa kufuma momo. Par changement ou par changer les mentalités, on attend finalement changer les actes, aussi bien leur nature que les motifs qui les guident. Jiku jimuna jamu chimani jiku jimuna jamenji mbwene kwamba se kukujumuna kwa bienzedi na shobwa mushindu wa bienzedi anyi kifa chilaka bienzedi abi bakwabo bajiba bienza bokukengesha bakwabo meja abu mikala tufila na chileje lutujitumana kwetu kukongo kwaka tuditumana bintu byonse bijibenza bamona mune bijibimpa na shabantu bajibenza chijiji numwana bwalo bujibwimpe babubenga bamba ne kabwena bwimpe byonso abyanu bwa kufilandululu ne kukengesha bantu kadi bobo bamene tudibieto mujimutu ditwenze wachijiji kadi makeli numwana bwane tokwe munzu bwanza kadi dishima dikala mumunda mwa michima yabo fanjimi yabo. Changement de mentalité. Biji bubamba na she biji belambila bwane jiku jumuna jamenji singwamba bwane baji benze miji muna shamumbula mateji mwaba uji wikalangana bikala mwabe uji kashingi ngambula mateji ngwamba nkabantu bikala we ukwena kubakwa abu biji mwakula baji biabu mwakwenza mujimu ni kashingi yako kashinga keke na kambi bubwane nkebe we ukanga tuyena kukweba nanshi. Changement de mentalité. Bintu biteka muchibuchilu bwa bantu bene jitunga bwa kulongolola njila anyi bwa kwa sampitadi anyi bwa kwenza malu kampanda kansangu wangate bintu abyakulo bubyebe wele muchibombi bwa we kusangishijifu jebe ni ba munzu bumwebe bintu biba bintu bya bwivi kujumu na ayi menji yenu kumenji mapya. Kujimunai menji enu kumenji mapya. Bana betu shapite uwaji kumuni muibiji utu jibabale lelu. Bwachini Polo wakufunda bwalwebu. Polo ujuwanda muna kujikonga jaka mwela bu. Jikonga jijijamba nungu. Bena Kristo bakulomo bajibela Poli jikonga jabu jambane mushindu kai ujibantu babingishibwe kungasa mwakujilombola mungika jiluwabu wa matuku wonso bantu babingishibwe kungasa wewe ni meme kabi ibwane tokubingishibwe bwa malumi mpato akwenza kulusa luanzambi kungasa tuditubingishibwe bene lomu baka dini luta tukubwalo bukujikonkele kibwalo kai baka funjila Polo mushindu kai ujibantu babingishibwe kungasa mwa kujilombola mungika jiluwabu wa matukonso kibwalo kai tuambine responsabilité personnelle individuelle qui tchaga di dikanka diabo
Mon valence, tout moi, de quelle manière ceux qui ont été justifiés par grâce doivent-ils se conduire dans leur vie quotidienne? Mushindu wa bantu badibabingishibwa siwewe ni mema tudibabingishibwa. Mwagamba na Martin Luther bakamona ibwane bantu bakadibambene bokufete moyo bikengele bwane nufuta binkampande bikansang yene tudibabingishibwe kungasa wanzambi kadibu abwale butetu babingishibwe kungasa wanzambi mushindu gaimena utudimwagwikala situdilombola mungachi mwa bantu. Njikonga dia kadi jikonga dia ben Kristo bela Paul. Nungu Paul ujubanda muna nungu. Ici Paul traite de nos obligations envers les autres chrétiens, envers la communauté, envers nos ennemis, envers les gouvernements et envers nos frères et sœurs plus faibles dans la foi. Mujanda muna dia Paul uju tuisha pabwalu butuji tubi kila ne responsabilité mushindu wa kujilombola ujua malu ajiwa ambasi mbwa mushindu utujumwagwikala ni bakwabu bena Kristo anyi munka chimwa kominote munka chimwa bisumbu bietu nashe munka chimwa bena lukuna mene ni mushindu tujimwagwikala tujilombola muku pala kwa balombo jibambula mataji nashe kujibana betu babalumani babakajiba jibatekete mujita buji bwana tubalami na jita buji jabu mushindu kai utujimwa kujilombola ebu mbwalu bwaka jijikonka jabe na Kristo kujipolo malu atujitoni katataka toni twetu bachikondwechi. Paul nous exhorte à ne pas nous conformer au siècle présent. Paul uju tu sengelele utuishi bwane katu jufanyikishi kumalu achikondwechi. Quand nous entrons dans le royaume de Dieu, nous devrions abandonner les modes de vie du monde. Patu jimbindie mubukalenga bwanzambi, butu jinabu mbwakulekela ngika jilo wabukalenga bwamwishi mwajulu ni jiba. Le siècle présent signifie ici la société où le système est érigé par l'homme dans le but de trouver le bonheur sans Dieu. Bantu bachikondo chi bidi bileje bwane munka chimwa bantu badibikala balombola bagwa anyi baso kwikala ne masanka ababulo bakajika bayini nzambi munda mwabo. Ebu mbwalu buva Polo mwikala uyisha wandamuna kujikonga jabena lomu. Kadi jiye di lwal kutujibwachi jiji ndi kwachi kai kutuji tudi tumana pato apiene kwetu kukongos na chapa di bantu bambene changement de mentalité kujumuna ibiense di bien ngika jilu wenu tudi tumana bana ba mwene kongo ngika jilu yetu kai chena kabidi leje bune bantu na shimutu jitu tendele katwene tuba mwana mwaba na shibamba ne mbambi banzambi mutu jemu bien dankolo utu itulu ata uju wamba bwase munya uju utema mumijima nunguji beji patu jikumpala kwa baku wabutumana na ashimu masungula bwana basungula president wa seni bikalanu bantu bakokangana. Changement de mentalité malu adi mikala kwetu adi bambane adi lufu kunuki adi tuseku kwetu. No sana muntu yae na ashimu nshila ujadi ni bintu kampande wangati bintu abi abuchafu legelanu munshila uju ulamba bya kuja munzubu wangatama ya bijawu wanani uyayikwela munshile kaji munshile uyayikwela bwachi ni changement de mentalité kujumuna yi ngeka dilu yenu munkachi mwa abantu kujumuna ngeka dilu yenu munkachi mwa abantu nwenu batatu bajibenze miji mumine badini byuma bagwa abu bajini mama shina manene kadini umone bienze dibi abukabi ibi mwene kabwane bienze dibi abantu bakulumpe nuya ekwanga tetwana tukese tuditwana twabukola bwabana benu balela
no bakangela mo machine ba no kwenza na malo anu jibas kudi muna ibienze dibienu kumenshi mafia bantu kudi muna inu jamba ni jibena ngilisi nunu mwana mukalengwa jitungu kebe mokulongolo li jitunga na asha wenze bimbe bantu bajana ba mbako wabuba michuma mi bajana ba monene bijana bibi kudi muna menshi enu kumenshi mafia amalu atu akadi nao mtu akwamba bwana jiye jilwalo kutujibwa chini bumu diba mon français Dieu a des plans bons, agréables et parfaits pour ses enfants. Zambi ujini bulongolo jibwimpe bwabana bende muse bwatwetu tuikale ba shintulule menje tukumenje mapya ne nyuma mupya ujumanyi mwakutulombola bwatwetu tumwenega bantu bachitembu bantu bansongo kumesu kwa mukalenge na nshukwa bisamba bikwabo tukujumu na imenje tukumenje mapya nungudisanga dikala kutuji munzubu yetu mubalunda betu mubana betu mumalonso atuji twins ji yeji jinu college jitu sangish lelton chende lelmujini ja Kristo mkalengo wetu amen tulomba inzami tatu nzambi mkalengo wetu tujitukusakidile bwalu bwa uju tuyishi kutuyishi kwebu kwimpe kutuvulishi bwana misami kwabo tujitusesuka munjila mumenjetu ani mugusomba kwa bantu munkachimwa bisumbu ya bantu kujikushintula menjetu kadi we ujutu sonsola ni meya Paul bwana katujufanikisha bubantu ba muchikondo echi badi basikwikala babanji kabayi nenzambi munda mwa badi basikwikala masanka bulobebo kadi di janzambi kadi munda mwa taske dilbwa we ujutu sonsola nunko sankisha bana bebe badi kule badi bakutaka mena muchikondo echi tutulombele mukalengo wetu wajitunga butukuni munyu tulombele mbedi wenze nabo mujimu tulombele jiku jenda tutulombele bana betu bonsu bedi mumalu makole na shamuntu akumvulumu lwa mwana etu Richard Antoine Kapeta kazaji okushangana netu musuka wende ikesha mumwaba uji bansantu bebe bonso bekish nungu tutulombela bambi banzami abionsu jibikalangana tutulombela jitu ngamene jitu tuikalangana na shimi abidi bana betu bonsu bena Kongo mi abionsu dibe kalantu balombele nzambi we kalamulombo juwabu na mulemi wabu kapichi ulama jitu ngajetu mi abionsu yai mukalengo wetu ikalanenda nzambi wetu tutulombele na shibene lukuna benda kapichi subwali wewa ukamene swaiba jinenu lukuna nunko wewa kujumune michima yabu bafikile kujumune jamenja abu alumenja mafia mapia tuaski jili tatu bwa ujumfu kulombo kwetu itabujako dibene shidietu katata kujie jume mwakunu lama bwanenu kanu lenduki wakuimana kumpala kwa butumbi bwandi ndisangi dinene kanu ichilem kujie nzambi umwepele musungi wetu bwa Yesu Kristo mukalengo wetu kuikala butumbi ne buneme ne bukokeshi ne bukole kumpala kwa bikondo bionso ne katataka ne chendelele amen. Yepo anulame anusankishe yepo anulame anusankishe yepo wetu anulame anusankishe yepo wetu anulame anusankishe yepo anulame anusankishe wetu anulame anusankishe chenane kwa kunyemena panaku ijawewe yepo wajibwejani yepo wa mabuani zambi kuikuletu o zambi